Ipriang sobhaya pibaro ki paralog ki parajor sa sisin sa kisaw ayom. Hakane ka video ngin ya pe ya ki jing ya lakai ki baladep menin kamet bat kumjuru ya ki jing ya lakai ki ban ya lakai mentakas ngi ka arfo ar tarik ubna bakat wei usnem ar hajar arfo ar. Paralog haka jing ya lakai World Cup menin kas ngi haka por nreu siteng ha padeng ka England Persia ka Iran ka England kala job dah nreu la ar ya ka Iran ya ki tegi nreu kul ka England lat hep dau Bellingham haka minit balai pusan dau bisa ka arkol haka minit basau pulai bat nreu pu ar Urahim Sterling sikul haka minit basau pusan plus way Rashford sikul haka minit bah nyo pu way bat ujak Grealish sikul haka minit bak ndai pu ya ka Iran baro arkol latep dau Taremi haka minit bat nreu pusan bat kendai pu plus kalai. Haka jeng ya kuna por kendai siteng kan Nederland kala pelem ya ka sinikal da ar lanot leng bakikul na ukak po haka minit ba prapusau bat ukalasen haka minit ba kendai po plus kendai kajeng ya kuna pedeng ka USA Persia ka Wales haka por khat ar siteng kala kutno da kajeng ya khat damar sikul bada kita ki sikul na kabenta ka USA latep da utiwia bat na kabenta ka Wales latep da ukaret bill. Kijing ya lakai mentakas ngi ka arfu ar tarik ubna bakat wei usnem ar hajar arfu ar onslang da kajing ya lakai apedeng ka Argentina Persia ka Saudi Arabia haka por lai siteng janmit haka por nreu siteng ka Tunisia kan yakun Persia ka Denmark haka por kendai siteng ka Pulan kan yakun Persia ka Mexico balaka step perngap jong ka arfu lai tarik ubna bakat wei usnem ar hajar arfu ar pat onyoi ya kajing yakun apedeng ka France Persia ka Australia haka por khat ar siteng. Kublaya pikir para loki para jor kita ki result bat ki fixtures jong ka FIFA World Cup ar hajar ar pu ar tetap ada obligation biang hakawai pat ka video kublay sibon.